vidi šta sam donio. A bio si na ribarnici, pa jesi mogao donijeti kakvu poštenu ribu. Ma kakvoj ribarnici, bio sam na Ilovi. Ja vas neću nikad razumjeti. Kad zbrojiš gorivo i sendviče koje nosite od kuće, plus silni gemišti i ćevapi u ribarskoj kolibi, pa za te novce ste mogli kupiti brancine i kamenice. Ovaj šaran je ko neko prase. Masni pajcek iz mulja. Šta je to? Paunovi. Bajsovi su kupili par pauna. Ko da su iz raja došli. Slušaj, slušaj. Skidajte čizmetine. A šta, mora biti čisto. Da nisi pozvala na večeru Bajsa i njegove paunove. Bajs je jedan gospodin koji zna sa životinjama. Sumnjam. Što god je ušlo u njegov dućan, izišlo je kroz probavni trakt. Čemu uopće služe pauni? Služe ljepoti. Ti sigurno ne znaš da je veliki Aristotel uzgajao paunove koji su došli iz Indije. A u Indiji imaju veliku korist i estetičku i praktičnu. Oni tamo jedu male kobrice koje su velika opasnost za tamošnje stanovništvo i kućanstva. Pa tako mi reci. Tu će Bajsovi fino profitirat. Moj tata premalo spava i odmor mu treba i mir. Još samo jedna svijeća na torti i odmah selimo mi. On nema love i nije fin i nije nama lako sa njim. Udahni duboko i puhni za kraj, puhni još jednom za odlazak. Još zagrljaj jedan i torta i dan poljubac za rođendan. Odmori se, zaslužio si tata, još jedna svijeća i kraj.